U Rwanda rukomeje kwambika ubusa FARDC ndetse na leta y'i Kinshasa aho bakomeje kunyumuza ku buryo budasubirwaho ibinyoma bya Kinshasa nk'uko bakomeje kugenda babitangaza kuba mu minsi yashize filime zabo zikaba zikomeje kugenda zijya hanze. U Rwanda rero rukaba rwongeye kunyomoza kimwe mu binyoma Repubulika Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda ikora, aho igenda itoragura abashumba ibonye ku mihanda, aho ikomeje kugenda ifata abantu runaka ikababwira ibyo bavuga ubundi bakabita ingabo z'u Rwanda RDF, bakavuga ibintu bitabaho, bakavuga amabati yatabaho mu ngabo z'u Rwanda nk'uko tugiye kwibagezaho muri inkuru yose uko yakabaye. Bimeze bite rero abo bise abasirikare b'u Rwanda n'abasirikare Repubulika Demokarasi ya Kongo iherutse kwerekana ibita aba RDF? Twize cyane rero, reka tugaruke kuri iyi nkuru. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko abo igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyerekanye kibita abasirikare ba Repubulika Demokarasi abasirikare ba RDF, abasirikare b'u Rwanda cyafashe ataraba u Rwanda, igaragaza ko ibyakozwe ari ikinamico mu zindi cyangwa teatre. Kuri wa gatandatu nibwo FARDC yeretse itangazamakuru abantu yise abarwanyi b'abanyamahanga bafatiwe ku bikorwa mu bikorwa bya FARDC. Mubo yerekanye ivuga ko barimo abasirikare barindwi b'u Rwanda, barimo uw'ipeti rya majoro n'uw'irya kapiteni ndetse n'abasivile bo mu bihugu byo mu karere. FARDC ivuga ko ifatwa ry'abo barwanyi ari igihamya simusiga ku ruhare rutaziguye rw'ingabo z'amahanga iruhande rw'imitwe yitwaje intwaro y'iterabwoba ikorera ku butaka bwa Kongo. Yunzemo ko kuba barafatiwe ku butaka bwa Kongo Kinshasa nanone bishimangira ko yashojwe kuri Kongo atari amakimbirane yoroheje y'imbere mu gihugu, uko ahubwo ari igitero cyateguwe kikanashyigikirwa biturutse hanze, hicwa mu buryo bukomeye amategeko mpuzamahanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yabinyujije ku rukuta rwe rwa X asanzwe akoresha cyane, yavuze ko nta musirikare n'umwe w'u Rwanda wigeze ufatwa n'ingabo za Kongo Kinshasa. Ati ikinyoma cya leta koko nta mipaka kigira i Kinshasa, nta musirikare n'umwe wo mu ngabo z'u Rwanda RDF wafatiwe cyangwa watawe muri yombi muri Kongo cyangwa ngo yere ku itangazamakuru muri iki gitondo. Ibi ni ikinamico ribi cyane ku buryo n'abaryanditse ubwabo batabyemera. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko umwe mu biswe abasirikare ba RDF weretswe itangazamakuru kuri uyu wa gatandatu ari uwo Kinshasa yise Ndayambaje Abuba kwa 16 Gashyantare 2026, wari umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njike yerekanye amugaragaza nk'umusirikare wa RDF ukomoka ahantu hitwa Kayonza. Yavuze kandi ko Colonel Njike nabwo yari yaribagiwe ko uwo musore yari yarigeze kugaragazwa hagati muri Mutarama 2024 yambaye imyenda isanzwe yanduye cyane kandi ibirenge bye bigaragara ko bitigeze na rimwe kwambara inkweto za gisirikare mu buzima bwe bwose. Nduhungirehe yavuze ko Kinshasa yahebye kiriya kinyoma mu rwego rwo gutuma abantu bibagirwa ibara riheruka gukorwa na General Ekenge, gusa ayenenga ko ibyo yakoze yabikoranye ubunyamwuga buke cyane uko ndavuga Kinshasa. Ngira ngo rero murabyumvira neza ko Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko FARDC yerekanye abarwanyi abanyamahanga yafashe ibita abanyarwanda ndetse abanyamakuru, no kuvuga ko abanyamakuru bakaba barakomeje kugenda bavuga ko aba barwanyi ari abanyamahanga ingabo zacyo zafatiye mu bikorwa ziheruka gukora cyangwa mu bikorwa bikomeye cyane bagiye bakora. FARDC yavuze ko ifatwa ry'abo barwanyi ari igihamya simusiga mu ruhare rutaziguye rw'ingabo z'amahanga iruhande rw'imitwe yitwaje intwaro y'iterabwoba ikora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo ubwo mubyumvira rero, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba akomeje kuvuga ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikomeje urugamba rwo kubungabunga ubusugire bwa kiriya gihugu n'umutekano w'abaturage bacyo, ari nayo mpamvu ngo bakomeje gufata bamwe mu banyarwanda nk'uko babyitangariza.
isi yose ikomeje kwamagana ibitero bya FARDC byakorewe Masisi bigahitana abaturage b'abasivile b'inzirakarengane ndetse bikangiza ibikorwa byabo, amazu ndetse n'ibindi bikorwa remezo nk'uko mwabyiboneye kuri video. Ubigihari rero nuko u Rwanda rwamaganye bidasubirwaho ibyo bikorwa ndetse yamagana uburyarya bwa MONUSCO kwishwa rya Masisi. Iyi MONUSCO impamvu yamaganye ibitero, ariko ku rundi ruhande ngira ngo muzi neza ibya MONUSCO ifatanya na Congo mu bikorwa byo kwica abasivile, ifatanya na FARDC muri imirwano ikomeje kuba, aho kugira ngo yamagane ikibi, aho kugira ngo yamagane ububi bwa FARDC bafata ibikorwa babo bukomeje gukorerwa muri iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Minisitiri Nduhungirehe yagize icyo bitangazaho nk'uko tugiye kubigarukaho muri iyi video uko yakabaye. Nihuze cyane rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yamaganye kwigiza nkana no kwinyuramo k'ubuyobozi bw'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo MONUSCO kwishwa ry'abasivile Masisi. Mu butumwa yanyujije kuri X asanzwe akoresha cyane kuri wa gatatu Mutarama 2025, Ambasaderi Nduhungirehe yagaragaje ko bitumvikana neza uburyo MONUSCO yavuze ko yamaganye igitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo Masisi kigahitana abasivili, nyamara ariyo yatanze imyitozo yo gukoresha izo drone. Ni igitero FARDC yagabye mu gace gatuwe n'abaturage muri centre ya Masisi ku itariki ya 2 Mutarama 2026, yitana abasivili 6, abandi 41 barakomereka. Nyuma y'icyo gitero MONUSCO yanditse kuri X ko yababajwe nacyo ndetse yamagana ibitero bigabwa ku basivile, harimo n'ibigabwa na drones bikabibasira byibasira abasivile bidasize n'imitungo yabo. Minisitiri Nduhungirehe asubiza kuri ubwo butumwa yavuze ko bisa n'urwiyerurutso kuko MONUSCO ubwayo ifite uruhare mu gutegura icyo gitero. Yanditse ati kugira ngo ibi byumvikane neza, uku kwamagana n'ukwanyarurishwa kuri MONUSCO ntiyigeze inagaragaza abafatanyabikorwa bayo FARDC nk'abagize uruhare mu byaha by'intambara byakorewe abasivile bagiye Kongo muri centre ya Masisi. Ambasaderi Nduhungirehe yakomeje yibutsa MONUSCO ko nubwo igaragaza ko yababajwe n'icyo gitero kandi ikacyamagana bisa no kwinyuramo cyane, kuko ariyo yitangarije ko yatuje abasirikare ba FARDC ku mikoreshereze ya drones z'intambara. Ibyo bakoze akabiri biri guhitana abaturage ba civile. Umagambo yati twibuke ko ku itariki ya 5 Ugushyingo 2025 MONUSCO ibinyujije kuri X yitangarije ko yatanze imyitozo ku basirikare 120 ba FARDC muri Ituri by'umwihariko ku gukoresha drones n'intwaro ziremereye. MONUSCO yakunze kunengwa cyane ku guteshuka ku nshingano zayo aho kubungabunga amahoro no kurinda abanyekongo, ikaba ifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwica abaturage bayo. MONUSCO imaze imyaka irenga 25 muri Kongo, yashoweho amafaranga kavagari kayo hafi miliyoni 20 z'amadolari Leta Zunze za Amerika kugira ngo isohoze inshingano zayo uko bikwiye, ariko umutekano w'abasivile cyane cyane muri burasirazuba bw'iki gihugu uracyahungabanywa n'imitwe ishyigikiwe na leta n'ingabo za leta ubwazo. Mu Gushyingo 2025 ubwo hatangazwaga ibyuko MONUSCO iri gutoza abasirikare ba FARDC, Minisitiri Nduhungirehe nabwo yagaragaje uburyo MONUSCO ari igihombo. Yerekanye ko mu gihe MONUSCO imaze muri Kongo, umutwe w'iterabwoba wa FDLR wakomeje kwiyubaka, havuka n'indi mitwe myinshi, imvugo z'ibiurwango no gutoteza abavuga ikinyarwanda n'ubuzima busanzwe. Ati MONUSCO ikomeje kwerekana niba hakenewe ikindi kimenyetso ko ari kimwe mu bihombo bikomeye byabayeho mu mateka y'umuryango w'abibumbye. Loni igaragaza ko kugeza muri Nyakanga 2025 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ingabo zirenga ibihumbi 16 ziri muri MONUSCO. Mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025 zakoresheje miliyoni 918 z'amadolari, ariko abasivile muri Kongo bakomeza kwicwa. Ngira ngo nk'uko mu byiyumvira rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda ikora amabara mu bikomeje kuba, ariko MONUSCO ikabikomeje kugenda
ikora nayo ayandi by'umwihariko gutoza abasirikare ba FARDC gukoresha izi drones zikomeje kwivugana abaturage b'abasivile, aho imasisi habaye isanganya, habaye amarorerwa yakozwe na FARDC kuri izi drones batojwe miliyari zirenga 20 z'amadolari zakoreshejwe mu myaka irenga 25, ndetse MONUSCO ikaba ikomeje gukora amabara. Iyi MONUSCO rero ikaba yari yamaganye iki gitero cy'indege za FARDC cyahitanye abasivile. Ni mu butumwa bugufi, ni mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye ushinzwe kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO bwamaganye kuwa gatandatu igitero cy'indege zitagira abapilote z'ingabo za Kongo kuwa gatanu mu mujyi wa Masisi cyahitanye nibura abasivili bagera ku 8. Igitero bivugwa ko cyari kigendereye kwibasira ibirindiro by'inyeshyamba za M23 mu gace ka Mongaliyema, kibasiye n'abasivile cyangiza byinshi. Ubwo butumwa bwamaganwe na Minisitiri Nduhungirehe bw'umuryango w'abibumbye bukaba butarigeze buvuga FARDC mu izina. Bwagize buti MONUSCO ihangayikishijwe cyane n'amakuru avuga igitero cy'indege zitagira abapilote muri Masisi centre, iramagana byimaze igitero icyo ari cyo cyose harimo n'iby'indege zitagira abadereva byibasira cyangwa bigira ingaruka ku baturage ndetse n'ibikorwa remezo bya gisivile. Nk'uko Médecins Sans Frontières MSF ibitangaza, abantu 42, ni ukuvuga ngo n'abaganga batagira umupaka, batangaza ko abantu 42 barimo abakomeretse bakozweho n'icyo gitero cy'indege barimo kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Masisi. MONUSCO ikaba ihamagara impande zose kubahiriza byimaze ihagarikwa ry'imirwano n'amategeko mpuzamahanga irengera ikiremwamuntu no gushyira imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Ikabisaba kandi ubusesenguzi bwigenga no kubazwa inshingano. Ngira nk'uko mubyumviye muri ubu butumwa yatangaje, ntabwo igeze mentioninga cyangwa ngigaragaze FARDC muri ubu butumwa, by'umwihariko kibizi neza ko FARDC aribo batoje gukoresha izo drones. Ni ukuvuga ngo bagize uruhare rutaziguye mu kuba abaturage b'abasivili bahasizigiye ubuzima ku gitero cyarabaye. Rero kikaba ari insizwe ikomeye cyane kuri MONUSCO, bikaba ari insizwe ikomeye cyane kuri FARDC yagize uruhare mu rupfu rw'abaturage b'Abanyekongo, mu gihe icyo gisirikare cyarahiye kurinda cyangwa cyarahiriye kurinda igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwose. Cyangwa rero murabyumvira neza ko ari ibintu bibabaje cyane, ariko u Rwanda rukomeje kugenda rwambika ubusa FARDC, rwambika ubusa MONUSCO ndetse n'abandi bafite ibikorwa bayo, yaba Birigi ndetse n'abacanshuro batandukanye. Sebarundi perezida w'u Burundi Ndayishimiye n'igisirikare cya FDNB no bakaba bakomeje kwambika ubusa bijyanye n'amabara akomeje gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'abakunda cyane inshuti zacu, mukomeze mwane nanjye.